ese uyu mugani wigeze wumvaho ngo umuhanga wo kuryara arakarabye? Amasaha make yakora iki gitero cyiswe joint action cyakozwe na Leta Zunze za Amerika na Israel, ubutegetsi bwa Iran bwatangaje ko igihe kigeze cyo kurinda igihugu. Iri tangazo ntabwo ryatinze guhinduka ibikorwa. Misile zo mu bwoko bwa ballistic hamwe n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone byatangira icyarimwe ku ntego zitandukanye mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Bigitangira hatangiye kumva urusaku rw'imbunda zikomeye mu majyaruguru ya Israel, mu gihe ingabo zayo zageragezaga gufata no kurasa misile zaturukaga muri Iran. Alarm zavugijwe mu gihugu cyose, abaturage basabwa kuguma mu bwihisho. Ibi byari ikimenyetso cya mbere cy'uko Tehran itaza guceceka, ko intambara itaza koroha. Kwihorera kwa Iran kandi ntabwo kwibasiye Israel yonyine. Mu rwego rwo kwihesha agaciro ku bafatanyabikorwa ba Washington mu karere, Iran yatangaje ko yibasiye ibirindiro bya Amerika mu bihugu byo mu kigobe cya Golfe. Ibisasu byumvikanye muri Bahrain, Qatar, ibihugu by'Abarabu ndetse na Kuwait. Ibihugu byose bicumbikiye ingabo za Amerika. Bimeze gute se kuri intambara ya Amerika na Iran? Jye wumva ndi Jado dukuze. Reka duhere muri Qatar. Iran yemeje ko yagerageje kwibasira Yuri Edeid Air Base, kimwe mu birindiro bikomeye bya Amerika mu karere kose ko mu Burasirazuba bwo hagati. Muri Bahrain ahantu havuzwe cyane ni kuri US Navy Fifth Fleet, ifite inshingano zo kurinda ikigobe cya Golfe, inyanja y'umutuku hamwe n'inyanja zindi zikomeye. Muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu habaye ituruka ryo mu mujyi wa Abu Dhabi umwe Bruce Melody yaririmbye. Ni nyuma y'uko misile zimwe zifashwe mu kirere bikemezwa ko hari umuntu umwe witabye Imana. Muri Kuwait humvikanye urusaku rw'imbunda hafi y'ibikorwa by'ingabo za Amerika. Ingabo za Iran, cyane cyane igisirikare cya Islamic Revolutionary Guard Corps, zatangaje ko igisubizo kizakomeza nta kudohoka kugeza igihe umwanzi azakishwa bugufi mu buryo bugaragara. Cyakomeye kwihorera kwa Iran kubakiye ku mbaraga eshatu z'ingenzi, harimo ballistic missile. Iran ifite ububiko bunini bwa misile zishobora kugera mu ntera ndende, zirimo zifite ubushobozi bwo kugera muri Israel no ku birindiro bya Amerika mu karere ka Golfe. Zino misile nizo zagize uruhare runini mu bitero byabaye mu ijoro rya mbere, zigamije kwerekana ko Tehran ifite ubushobozi bwo kugera kure no guca mu nkingi z'ubwirinzi bwa misile ziri muri Israel. Hari kandi utudege tw'amayobera tutagira abapilote cyangwa se drone UAVs. Iran imaze imyaka myinshi iteza imbere drone z'intambara zifite ubushobozi bwo kuguruka amasaha menshi, zikorera ku ntera ndende kandi zifite igiciro gito ugereranyije na misile. Igisirikare cya Iran cyatangaje ko drone zayo zakoreshejwe mu kwibasira ibigo bya gisirikare n'umutekano mu bihugu byose bicumbikiye abanyamerika. Hari kandi intambara yo mu karere. Nubwo atari mu buryo bwahise bwemeza ku mugaragaro muri aya masaha ya mbere, Iran isanzwe ifite imitwe yishyigikiye mu karere ishobora gukoreshwa mu kongera igitutu kuri Israel ndetse na Amerika, harimo no kwibasira inyungu zabo muri Iraq no mu bindi bihugu byo mu karere. Aha harimo Hamas, Hezbollah ndetse n'abahuti. Kuri ubu Iran irimo gukoresha ahantu hafite agaciro cyane kanini ku gisirikare cya Amerika. Aha harimo ibigo bya Amerika mu kigobe cya Golfe, harimo Al Udeid yo muri Qatar, icyicaro cya Fifth Fleet muri Bahrain, hamwe n'ibindi birindiro muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu na Kuwait. Intego no kwerekana ko ibihugu byakira Amerika bidashobora kwirengagiza ko bitari mu ntambara. Muri Israel, Iran yatangiye kugerageza kugera ku bikorwa remezo bya gisirikare hamwe n'ibigo bifasha kwirinda za misile byo muri Israel. Aha kandi hatangajwe ko hari igisasu cyerekejwe ku birindiro bya Amerika muri Iraq, Kurdistan, bigaragaza ko umurongo w'intambara ushobora kwaguka nubwo ari bw'igitangira. Abasesenguzi batangaje ko Iran ishaka kwerekana ubushobozi ko ishobora guhita isubiza mu buryo bwihuse kandi bugera kure. Irimo kandi irashaka kwihorera ku bafatanyabikorwa ba Amerika kugira ngo ibihugu byo mu karere ka Golfe bishyire igitutu kuri Washington we yahagarika intambara. Iyi irimo iranakomera ngo igikorwa kinini kurushaho mu kugaragaza ko intambara izahenda. Iran ishobora kuba ishaka kubuza Amerika na Israel gukomeza kwigabaho ibitero nawe yibasira uduhugu dutishoboye, kwa kundi umwana yagukubita gukegera muri umunawe. Kugeza kuri no munota ikirere cyose cyafunzwe muri Israel, muri Iran, muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, muri Qatar ndetse no muri Iraq. Nta ndege y'abasivili yemeye guca mu kirere. Indege mpuzamahanga zahagaritswe, byumvikana ko harimo na Rwandair. Ibigo by'ubucuruzi n'amashuri muri Iran byafunzwe by'agateganyo. Itumanaho muri Tehran byagabanutse cyane nk'uko byatangajwe n'abakurikirana internet. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we yavuze ko intambara itangiye. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko igikorwa kigamije gukuraho ikintu cyose kibangamiye Israel. Ku ruhande rwa Iran, umuyobozi w'ikirenga Ali Khamenei yimuriwe ahantu hizewe mu gihe ibiro bye byavuzwe ko biri mu byibasiwe n'ibitero. IRGC cyangwa se igisirikare cya Iran cyatangaje ko ibitero bikomeje, bivuga ko hashobora gukurikiraho undi murongo wa misile n'indege zitagira abapilote bikaba byajya ahantu hatandukanye.
ibindi birindiro bya Amerika bishobora kwibasirwa. Intambara ishobora gukwirakwira mu karere kose ka Golfe no kurengaho. Niba ibitero bikomeje kandi bigatera igihombo gikomeye, hari impungenge ko iyi ntambara ishobora kugera ku rwego rushya, aho ibihugu byinshi byayinjiramo mu buryo butaziguye cyangwa binyuze mu bafatanyabikorwa bayo. Aha haratekerezwa Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Ese ubundi byatangiye gute? Mu rukera rwo kuri uyu munsi tariki 28 Gashyantare 2026, igihugu cya Israel gifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangije igitero gikomeye cyiswe Operation Rolling Lion, igitero cy'intare iri gutontoma, hamwe na Operation Shield of Judah, igitero cy'ingabo ya Yuda. Igitero kibasiye ibice bitandukanye by'igihugu cya Iran. Nyuma gato y'itangizwa rya kino gikorwa humvikanye ibiturika bikomeye mu bice bitandukanye. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yemeje ko ingabo za Israel zatangiye igikorwa cya gisirikare. Ikinyamakuru The Times of Israel cyatangaje ko Katz yavuze ko ari igitero cyo kwirinda mbere y'uko baterwa, kigamije gukuraho ibyago bishobora guhungabanya umutekano wa Israel. Israel yahise itangaza ibihe bidasanzwe by'umutekano mu gihugu hose, ivuga ko yiteze ko Iran ishobora gusubiza kandi koko yabikoze. Ku ruhande rwayo, Amerika nayo yemeje ko iri mu bikorwa by'ibitero ku butaka bwa Iran. Abayobozi bayo babisobanuye nk'igikorwa kinini kitari igitero cy'igihe gito. Mu gihugu cya Israel amajwi ya Zahagaritswe yumvikanye henshi, abaturage basabwa kuguma mu bwihisho bwateganyijwe. Ambasaderi wa Amerika muri Israel Mike Huckabee yasabye abanyamerika kuba maso no guhita bihutira kwikingira bumvishe silence. Perezida wa Amerika Donald Trump yihanangirije ko ubuzima bw'abanyamerika bushobora kujya mu kaga, ati mwirinde. Minisiteri y'ubuzima ya Israel nayo yahise yimurira serivisi z'ibitaro mu bice byo munsi y'ubutaka mu rwego rwo kurinda abarwayi n'abaganga. Televiziyo ya CNN yatangaje ko itariki y'iki gitero ifite igisobanuro cyihariye mu muco w'Abayahudi kubera ko cyabaye imbere y'umunsi mukuru wa Purim uruteganyijwe ku itariki ya 2 Werurwe, bikaba byafatwaga nk'ubutumwa bufite igisobanuro cya politike n'umuco icyarimwe. Iyo usubiye inyuma gato usanga ko guhera mu kwezi ko Ukuboza kwa 2025 Iran yari imaze iminsi mu myigaragambyo ikomeye yamagana ubutegetsi itewe n'ubukungu bwazambye, guta agaciro kw'ifaranga rya riyari no kuzamuka kw'ibiciro. Iyo myigaragambyo yasakaye mu mijyi irenga 100, niyo myigaragambyo ikomeye yabayeho nyuma ya revolution mu 1979. Ubutegetsi bwa Iran bwashyizemo imbaraga kugira ngo buyirwanye, aho hishwe abantu bigaragambyaga benshi hagati ya tariki ya 8 na 10 Mutarama 2026. Tariki 27 Gashyantare, Perezida Donald Trump yatangaje ko ubutegetsi bwa Iran bwishe nibura abigaragambyaga bagera ku 32. Imibare isa n'iyari yaratangajwe mbere n'abayobozi bakuru bo muri Minisiteri y'Ubuzima ya Iran. Trump yanahamagariye abanya-Iran gukomeza imyigaragambyo no gufata ibigo byabo bya leta, avuga ko ubufasha buri mu nzira. Nyuma yaho, ku itariki 23 Mutarama yatangaje ko umutwe munini w'amato y'intambara woherejwe mu Burasirazuba bwo hagati, harimo ubwato bw'indege bwitwa USS Abraham Lincoln tuzakubwira ibyabwo, n'amato atwara ibisasu biyoborwa n'ikoranabuhanga. Amerika n'ibihugu by'i Burayi byavuze ko Washington yari yahaye Iran ibintu bitatu byo gukora cyangwa se igaterwa, harimo guhagarika burundu gutunganya uranium, kugabanya cyane gahunda za misile za balistike no guhagarika inkunga imitwe yihagarariye mu karere nka Hamas, Hezbollah n'Abahuti. Tariki ya 13 Gashyantare 2026, Trump yatangaje ko guhindura ubutegetsi muri Iran byaba ari cyo kintu cyiza cyashoboka. Hanyuma tariki ya 14 Gashyantare, abayobozi ba Amerika batangariza Reuters ko ingabo za Amerika ziteguye ibikorwa bishobora kumara ibyumweru byinshi, atari igitero cy'umunsi umwe cyonyine. Mu gitero nyirizina ibisasu byaguye no mu gace ka Tehran gatujwemo umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei, hakaba ari naho hari ingoro y'umukuru w'igihugu n'inama y'umutekano w'igihugu. Misile 7 nizo zemejwe ko zagize muri kano gace. The New York Times yatangaje ko umuyobozi wa Amerika yemeje ko ibitero bya gisirikare bya Amerika kuri Iran byari birimo gukorwa kandi byahuzaga n'ibya Israel. Abayobozi ba Amerika bavuze ko hari ibitero byinshi bikorwa n'indege z'intambara zaturukaga ku birindiro byo mu Burasirazuba bwo hagati no ku mato y'intambara. Ibiro ntaramakuru bya Iran Fars ndetse na CNN byatangaje ko habayeho ibindi biturika mu mijyi ya Qom, Kermanshah, Isfahan na Karayi, ndetse n'ibisasu bya misile mu mihanda ya Tehran. Itumanaho muri Tehran ryahungabanye cyane nyuma y'ibyo bitero. Nyuma y'ibi, Israel yatangije ibihe bidasanzwe by'umutekano mu gihugu cyose, ifunga amashuri, ahakorerwa imirimo n'ahateranira abantu benshi. Ibihugu byombi byafunze ikirere cyabyo, indege zose zirahagarikwa. Perezida Donald Trump yemeje ko ingabo za Amerika nazo zatangiye ibikorwa bikomeye by'intambara, abisobanura nk'igikorwa kinini kandi kigamije kubuza ubutegetsi bwa Iran yise ubutegetsi bubi kandi bukabije gukomeza kubangamira Amerika. Mu butumwa bwa video yashyize ku rubuga rwa Truth Social, yavuze ko intego ari ukurinda abanyamerika hakurwaho ibyago byihutirwa bituruka ku butegetsi bwa Iran. Anongeraho ko mu myaka 47 itambutse, Iran yakomeje kuririmba urupfu kuri Amerika no kugaba ibitero by'amaraso mu bihugu byinshi bifitanye inyungu na Amerika.
Reka twibutse ko muri kino kigobe cya Perse Amerika igiye hafite ibirindiro hirya no hino. Aho ngo twabikubwiye harimo US Navy Fifth Fleet iri muri Arabia Saudite irimo abasirikare 7,000 by'abanyamerika. Aha niho harimo indege kabahoreye mu kurwana Lockheed Martin F-22 zidapfa kubonwa na radar kandi zigira umuvuduko nk'uw'umurabyo. Muri Kuwait hari abasirikare 13,000 ndetse hakaba n'ibirindiro bya gisirikare bya Amerika. I Dubai muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu niho hari icyambu kinini cyoherezwamo igisirikare cy'amazi cyo muri Amerika, kikaba kinini ku isi yose ukuyemo kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Qatar Amerika nayo hafite ingabo 10,000, mu gihe muri Oman ubuyobozi bwari bwaremeye Amerika gukoresha ibyambo byayo hamwe n'ibibuga by'indege igihe bashakiye, ndetse bakaba banakwifashisha bimwe mu birindiro bya gisirikare bya kino gihugu. Twakwibutsa kandi ko Amerika inafite ingabo muri Iraq na Syria, ahari za ngabo zidasanzwe zitinywa kurusha izindi zose ku isi, US Navy SEALs. Iran rero yatangiye kwihorera, kandi ntabwo ari igikorwa cy'amarangamutima yonyine, ni igikorwa gifite igenamigambi rya gisirikare rigamije kohereza ubutumwa bukomeye ku isi. Mu kwibasira ibirindiro bya Amerika mu kigobe cya Perse hamwe no kohereza Misile muri Israel, Tehran irimo rerekana ko ifite ubushobozi bwo guhangana no gutuma intambara ihenda kurushaho. Uko ikirere kigenda gifungwa, ibigo bya gisirikare bikaraswa n'abaturage bakisha mu bwihisho, niko isi yose irushaho kwibaza, ese iyi ntambara iraza kugarukira ahangaha cyangwa ni intangiriro y'icyiciro gishya cy'amateka y'akarere ko mu Burasirazuba bwo hagati? Reka tugushimire tukubwira ko dukomeza gukurikirana iby'iyi ntambara. Naho njye nkaba ndi Jado Dukuze.